Poštovani, evo želim da vam se malo obratim, ovako u vožnji sam, čisto nakratko, i da vam kažem do kojih granica nevjerojatnih vode znači neki postupci ove oligarhije koja pokušava da se zadrži na vlasti na sve moguće načine. Najnovija informacija da jedan glas košta 600 maraka. Znači do 600 maraka ide glas. Da je to nevjerojatno. Znači da su izgubili jedan kompas i da bukvalno ne znaju šta da rade u svom životu i na koji način da jednostavno zadrže vlast. Ja molim građane da zaista budu oprezni u ovakvim postupcima, jer sve ovo što oni rade su velika krivična djela. Pratit ćemo situaciju i svakako vas izvještavati o svim bitnim stvarima kada je u pitanju ovaj izborni proces i zadnja sedmica gdje zaista razne događaje mogu da se desi. Prijatno.